you're standing over there. You look around without a care. I pretend you notice me. I look in your eyes and what you see is made up in my mind. Am I just wasting time? I think this could be love. I'm serious. What if we were made for each other? Wanna become best friends and lovers. Wanna stay right here in this moment with you over and over and over again. What if this could be a real love, I write our names down in the sand. Бүгін Кутмановтардын үй бүлөсүндө эң жакшы күнү болуп турат. Экөөбүз, эң кичине экөөбүз, Эркет ата экөөбүз аргени үйлөп атабыз. Мына Кудай кааласа биздин үйгө дагы бир бакыт кушу келип конуп турат. Аргени экөө бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, кармашкан болуп үзүлбөсүн эч качан. Келинибиз менен кошо карып, кошо өнүгөсүн, эч качан жамандык көрбөсүн, ар дайым жакшылык үстүнө жүрө берсин.